gledao sam jednu fantastičnu utakmicu Partizana. Neverovatna utakmica Partizana, ali apsolutno neverovatna utakmica Partizana. Pobedili smo koliko? 92-86, tako nekako. Pobedili smo Pariza u areni. Arena je bila krcata. Arena je grmela protiv diktatora. Znači, treslo se sve. Svi momci su odigrali fenomenalno. Koga bi ja izdvojio? Pored ovih standardnih Karlik, Tarlik i levo desno. Dvojica momaka su heroji ove utakmice. Prvo, Arijan Lakić, koji je, čini mi se, 2 trojke dao i odigrao je fenomenalno. Odigrao je bombone za onu minutažu koju on ima. Odigrao je fenomenalno.